Okay, díomh a cairde agus fáilte raisiniú, seo an céidín agus nniu béisih ag cleachta píosa Gearmáis a scríobh. An sprucht aniu ná chun cúpla dus na modal verben san na bríomhar cúntaach sin a bhí aclacht againn a úsáid, agus muid ag scríomh rud ag an beag gearad ar stíl nóta. So, bé mé ag tuairt roinnt cabhardíobh sa bhí sean seo, ach feici sibh lucht tá muid ag fechan deir seo. So bé muid ag dúr isteach ar übung 19, ceiste hain, so Frage 1, ar leathnach 106 in Viel Spaß 2. Bé nóta garad a scríomh againn dar chara, agus an sin bé an nastan si YouTube an seo. Bé an firm seo áúna maid na mórc sin ní trucha ar an trucha lá don carú fihe. Alright, so just bé sin níos éas go dul isteach chuig an firm é hain. So, tá tú sa Gearmán don saoire, tá tú denmh málar tú nó rud éigean. Is féidir leat sa teach tús leis an scéal. Téann tú chuig teach de cara séire ach níl si ann. Fág an nóta seo a lenas D. So an sin ní raibh si ann, so tá tú chun an nóta seo a fágáil sa theach nó an aice leis an teach nó ar an balle nó tifhíirde is cumlum. Seo just an stíl an scrúdú. So, it does a bar caithí tú aber go bhfuil tú féin agus géirt ag dul chuig an fictúlan trónaniu. So, bé cúpla focail taslim. Cur ceistorthaí ar bhaith léithí teacht. An sin inistí cén scanan atá tú ag dul chuig. Agus an sin aber léithí gur féidir léithí gléacha chur ort mas míon léithí teacht. Okay. So bailcha denmuid na PC seo ná denmuid dus a bailúchan dus na focail atá ag tastal uamh, agus in í sin is féidir linn cílí ana as agus an Gearmáis a chur air. So sa cá seo bé rud ag an cosú leis an Collins Dictionary nó rud ag an Jiji Earn. Na lever dul nábhainnig úsá just Google Translate nó ein app mar sin, mar tá an spruch seo conradí almí ceart in áíire. Onas gur féidir linn fálam as na butún sin. Ach má tá muid just ag curradí díreachas seach chuig an app nó tríd an próséis electrónach sin, ní bé aon rud fálam againn. So barlum dá mar rud ag bhfuil sé ina phraseach, onas gur féidir lum ceirú leat ná go mbeadh mé caithfh mar chuid ama ag fécant ar Google Translate. So, má téimiid isteach gotí an leithid de Beolingus. An sin. So sin just an folklór atá mis a clachtaí leis. Alright? Is féidir an é sin úsáid. So aber go bhfuil tú féin. So tú féin, an focail de tú féin ná is. Okay? Aber go bhfuil geirt, sin cearcolóir geirt. Agus an focail agus bé sin ag tastal sa ont. Ag dul go dtí an fictúlan, so pictúlan, sin an focail cíno. Okay? Agus is focail nódrach é, das cíno, but dá mar rud é nach raibh is agam, sin an cinema, chur mar isteach an seo. Agus tagan an focail, brunarm is féidir é dhéanamh níos lú inis, an tuis nach bhfuil an OneNote na feiceáil gan. Cíno agus an sin nódrach, so das cíno. So tis a gom inis go bhfuil sé das cíno. Now, tróna inniu. So inniu ná heute, agus tróna ná abend. Now, I'm ag dul go dtí. So sin an bríthir géhan. Mar tiscom, darfis soir toilet a géhan an bhfuil cadagum dul go dtí an leithrs. Okay, so nis tá na bun focail agam. Caithfidh mé obair ar ord na focail sin. So an sin Beidir scríbhmuid rud éigean cosú le Geert und ich gehen heute Abend ins Kino. Oder is féidir in das, an bhfuil céile. Ins Kino, sin ins sur sin dúirt in das curtha le céile. Gerd und ich gehen heute Abend in
das Kino, ins Kino. Okay, so scríb rud ag an cosúil le sin. And is cricesti what le hí seach, so sin an bríthar bholm nach ga? Agus nád an darmid leis na módál bríthra, na bríthar cúntaach sin, caitham muid an dara bríthar a chur seach. So an sin bholm, agus tá muid géirí fallach chun si géirí seacht. So sin mitkommen. So nád an darmid it's ich will, du willst. Es féidir dul le möchten. So ich möchte, du möchtest, mischte, Katarschulung. Möchtest, net an omlauten as no sin bra normal. Kartiki sin. Möchte, du möchtest. So, is féidir rá mar ceist möchtest du mit uns oder möchte mitkommen. Agus an sin oder willst du mitkommen. So an difriocht an sin an uns sin just willst du mitkommen what laat seacht. Möchtest du mit uns kommen what laat seacht len sin an uns is len le muid. So what laat seacht. So it's féidir laat ag sin a chur seach an sin freisin mit uns kommen komme like ní den sé mór an difriocht mar tá sé isteach sa ceistrénos. So currad ag an mar sin le chéile instí céin scanan atá tú ag dul chuig. So níos éasca just rá animal scanan. So an sin tá muid ag fecant der film. So film dúirt mé go sé fiúins go bhanéras. Tá mar rud ag nach raibh iscom. Film seach an sin agus an sin film an sin so tá muid ag caint faoi an scanan an sin like a feature film tá sin seo sin der film so tá an an sin so tá is a goin goil sé der film agus an bríthar anam heissen agus an sin an rud a heissen sé Oder is féidir rá tá muid ag dul chuig wir wollen nach Avengers gehen. Ní Germánis iontaach é sin ach duine sé an job. Tá sé níos fearr der film heist Avengers a scríomh. An céad ceann eile aber gur féidir le hí so tá sí ábalta so sin an bríthar können. Du kannst so not in damit is ich kann du kannst tá sé ríis nabréalta können now gleich anrufen. So is bríthar ilscar é ach tuis go bhfuil an können ann bei an bríthar omlan anrufen ag dul chuig an deir rénos so ní den sé difriocht. So is féidir le rud ag an scríb cosúla Du kannst mich anrufen, wenn du mitkommen willst oder wenn du mitkommen möchtest. So rud ag an cosúla Du kannst mich anrufen, wenn du mitkommen willst. Matatu a géirí teacht. Okay, so is féidir libh rudí cosú lo siúd ach chur isteach.
So bunig í tríal as inis. Ná úsáid an fís an seo cos thug mé na freagridíomh ná uair. Ach ná den cópáil ar sin, leis an méid atá ráite gom agus thula tú gach rud inis. Tá plán agat de cean. So is féidir leat cínte na rudí chéine a rá, ach bunig í tríal an féidir libh na rudí sin a rá mar sin i d'éanaar. Agus má denna tú botún, sure, cad a cailí tú amachas, like, ní feici aine seachas me héin is tú héine, so ná bí bortha. Chu rud ag an gear agus simplí le chéile tá tú broú las tuis go rinne tú an obair ar fad agus sinna méid atá ag tastal wen. So good night.